Muraho reka twizere ko mumeze neza mukomeje kugira ibihe byiza. Amakuru yacu tugiye kuyabagezaho tudatinze. Turababwira ibikomeje kuvugwa hariya mu burasirazuba bw'igihugu ca Congo n'ibikomeje gutangazwa hagati y'uruhande rwa AFC M23. Binyuze mu muvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka hari ibyo yatangaje bigaragaza ko imirwano yabigiye kubura hagati y'impande zombi. Ni nyuma ya ceasefire aho rero impande zombi zari zarahagaritse intambara, hagahita hatangizwa ibiganiro byarimo bibera i Doha muri Qatar, ndetse hari n'ibyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza kuri ubu nyine M23 yamaze gushira itangazo rikomeye hanze. Iri tangazo rero abantu bakaba batangiye gusesengura ndetse bavuga ko yaba ari intambara M23 yatangaje ku mugaragaro ku ruhande rwa leta ya Congo. Ndetse iryo tangazo rimeze gute? Iryo tangazo ko riravuga gute? Niki rihatse? Bakunzi bacu, reka tubabwire ko M23 na AFC bamaze gutangaza ko leta ya Congo ikomeje kugenda yongera ingabo mu bice byegereye umurongo w'urugamba, aho twavuga muri Uvira, tukavuga muri Shabunda, tukavuga muri Kindu, ndetse no mu bindi bice hariya mu burasirazuba bwa Congo. Aha hose rero hakiyongeraho no mu gihugu cy'u Burundi, dore ko bivuga ko mu gihugu cy'u Burundi imyiteguro y'intambara irimbanyije. Aha mu gihugu cy'u Burundi bikaba bivuga ko ariho harimo gutegurirwa intambara karundura ishobora kuzigarurira umujyi wa Bukavu. Saha kandi reka tubabwire ko muri Shabunda hari indege zirimo kuhagwa. Izi ndege rero ngo zikaba zirimo kuzana ibikoresho n'abasirikari benshi kugira ngo bitegure kuzagaba ibitero hariya mu gace ka Warungu, zigaturuka muri Warungu zerekeza muri Bukavu. Bikaba binavuga ko kandi muri Kisangani naho imyiteguro ikomeje, dore ko komanda wa zone ya gatatu ya gisirikari General Pacifique Masunzu ariho abarizwa. Bivuze ko rero imyiteguro ya gisirikari naho ikomeje, ko bitegura kugaba ibitero simusiga ku nyeshamba za AFC M23. M23 ikaba yavuze ko rero leta ya Congo mu gihe yabikomeje iyi myiteguro, bivuze ko rero leta ya Congo birimo kwitegura intambara ndetse no kugaba ibitero kuri AFC M23. AFC yatangaje ko ibingibi nibikomeza, ibingibi leta ya Congo nibitabihagaritse igiye guhita yubura imirwano ndetse igafata ibindi bice bikomeye itari yarafashe. Reka tubabwire ko by'umwihariko plene hariya muri Uvira, plene ndetse na Uvira, hariya muri Uvira rwose ariho hasigaye ingabo nyinshi, ariho hasigaye ibikoresho byinshi, aho bivuga ko hari ingabo zirimo guturuka muri Uvira zikajya Karemi, hakaba hari izindi zirimo guturuka mu mujyi wa Karemi zikanyura mu mazi muri Tanganyika zikaza muri Uvira. Bishatse kuvuga ko rero mu mujyi wa Uvira ariho haba hagiye gukurikiraho nyuma y'imijyi ibiri ikomeye, Goma na Bukavu. Umujyi wa Uvira nawo haba utahiwe, dore ko abakunzi ba AFC M23 bakomeje n'ubundi kwibaza impamvu uyu mujyi wa Uvira udafatwa, dore ko ariho hategurirwa ibibi byose. Saha honyine kandi muri Kirembwe naho biravugwa ko AFC yatangaje ko Kirembwe naho hari imyiteguro, hari ingabo nyinshi zimaze kugera ku kibuga cy'indege cya Kirembwe. Kirembwe rero reka tubabwire ko ari muri Sud Kivu. Izi ngabo ngo zikaba zitegura kugaba ibitero kuri Twirwaneho, ibitero simusiga kuri Twirwaneho. Reka tubabwire ko General Pacifique Masunzu uyobora zone ya gatatu ya gisirikare hariya mu gihugu cya Congo aheruka gutangaza ko bahagaritse imirwano, ndetse asaba ingabo ze guhagarika imirwano, guhagaruka ibitero ibyo ari byo byose ku ruhande rwa AFC M23. Ariko avuga ko nibaramuka babashotoye, AFC M23 niramuka ibashotoye bazahita birwanaho nta kabuza, bagahita batangira intambara ndetse zo kwisubiza ibice byose bambuwe na M23. Reka kandi tubabwire ko nubwo ibi byose birimo kuba ku ruhande rwa AFC M23, bakomeje kugenda berekana ko impamvu amasezerano y'Doha atakomeje byaturutse ku kuba uruhande rwa leta ya Congo rutarabyitwayemo neza, dore ko uruhande rwa leta ya Congo rwashinjwe kuba bimwe mu biganiro, bimwe mu masezerano bari baragiranye batarashize mu ngiro, ndetse bagahita batangira kwitegura imirwano bucece. Kugeza kuri ubu nyine imfungwa za AFC M23 zari zifungiye mu mujyi wa Kinshasa ntabwo zirarekurwa.
nubwo ku ruhande rwa AFC batangaza ko bagerageje kurekura imfungwa haba iz'abarundi haba iza leta ya Congo ndetse n'iz'abanyamahanga. Twavugamo nk'abacancuro banyuze ku mupaka banyura mu Rwanda basubira mu bihugu byabo, hakiyongeraho kandi ingabo za SADC zafatiwe hariya mu mujyi wa Goma nazo zikaza gusubizwa mu bihugu byabo. Bakunzi bacu, nubwo bikomeje kugenda gutyo ibintu ntabwo byoroshe. Biravuga ko ku ruhande rwa M23 nabo batangiye kwitegura kwisubiza ibindi bice ndetse kwiyongeza ibice byinshi batari baregeze bafata. Muri uyu mwaka nibwo imirwano yakomeye cyane, dore ko ku ruhande rwa leta ya Congo batakaje wari guverineri wa Nord Kivu Chirimwami, General Major Chirimwami, ndetse baza no gutakaza intara yose ya Nord Kivu ku kigero cya 90%. Kugeza kuri ubu nyine intara ya Sud Kivu nayo bamaze gutakaza bimwe mu bice bikomeye, bivuze ko umujyi wa Uvira nufatwa nta mujyi munini bazaba basigaranye, nta gice kinini bazaba basigaranye, hazaba basigaye ibice by'amashamba bidatuwemo n'abaturage ndetse bitanakorerwamo activité économique zihambaye. Bakunzi bacu, nubwo byose bikomeje kuba, amahanga akomeje kugaragaza ko inzira y'ibiganiro ariyo ishobora gukemura ikibazo, nubwo abenshi bavuga ko intambara itazigara irangizwa n'inzira y'ibiganiro. Ku ruhande rw'umuryango w'abibumbye bo bakomeje kwerekana ko inzira y'ibiganiro ari ishobora gukemura ikibazo kibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Ku ruhande rwa AFC M23 kandi bakomeje kugaragaza ko bifuza ko hariya mu burasirazuba bwa Congo haba icyitwa federalisme ndetse hakabaho kwigenga kw'intara, ibikorwa byose bikaza bikorerwa mu ntara, leta ya Kinshasa ikategereza raporo ziba zivuye mu ntara. AFC M23 yakomeje kugaragaza ko bigishobora kumara amakimbirane n'imirwano ndetse n'ibibazo bibera hano mu burasirazuba bwa Congo, ariko intara za kwigenga ibyitwa federalisme nko mu bihugu bya Nigeria cyangwa se leta zunze ubumwe za Amerika, hakabaho kwigenga kw'amastate, hakabaho kwigenga kw'intara zikigenga, hanyuma izi zose rero zikaza zigenga, zikishakamo imisoro, zikishakamo amafaranga, bigahuriza byose kuri guverinoma ya Kinshasa. AFC ibitangaje ibingibi nyuma yaho bakomeje kugaragaza ko leta ya Congo itubahiriza amasezerano. Si ubwa mbere babisabye, dore ko amasezerano n'ubundi yagiye aba hagati y'abatutsi cyangwa se inyeshamba zishamikiye guharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abatutsi bo muri Nord Kivu bo muri Est ya Congo, bakomeje kugenda basinyana amasezerano na Congo, ariko ibi byose bikaba nta musaruro byatanze. Bavuga ko iyo bamaze kugera muri leta ya Congo izongera ikabavangura ndetse ikabica, amasezerano bagiranye ntashirwe mu ngiro. Ku bwa CNDP yahuzwe iyobowe na Laurent Nkunda basinyanye amasezerano na leta ya Congo, bamaze kuja muri leta nta kintu leta ya Congo yigeze ibikoraho. Kugeza kuri ubu nyine AFC ikaba ikomeje gutangaza ko federalisme ari ishobora kuba nziza, dore ko n'ubundi iki gihugu cya Congo guverinoma centrale itazigera mu ntara ngo ibashe kuhazana ibikorwa by'iterambere. Reka tubabwire ko mu burasirazuba bwa Congo, bakunzi bacu, nta mihanda ihaba, nta mabarabara, nta bitaro, nta mashuri. Ibikorwa remezo mu burasirazuba bwa Congo biri ku kigero cya 0%. Ibikorwa remezo, abaturage nta mazi bagira, abaturage nta biraro bagira, abaturage nta mihanda bagira, abaturage nta kintu na kimwe cya leta, nta access n'imwe y'igikorwa remezo cya leta igera ku baturage bo mu burasirazuba bwa Congo. Yewe rubi mu zindi ntara, ariko iyo bigeze mu burasirazuba bwa Congo iho biba ari ibindi cyane. Abantu rero bakaba bakomeje kwibaza niba leta ya Congo ishobora kwemeza iki cyifuzo cya AFC cyo gukora federalisme, hakabaho kwigenga kw'intara, Sud Kivu ikigenga, Nord Kivu ikigenga, Ituri ndetse n'izindi ntara zose ziri hano mu burasirazuba bwa Congo zikigenga. Byanaba byiza yewe igihugu cyose intara zikagenda zigenga. Ikindi kandi nubwo bimeze gutyo, nubwo mu burasirazuba bwa Congo bitoroshe, ku munsi w'ejo isi yose ifatanyije n'abanyamurenge bazibuka inzirakarengane zaguye mu Gatumba. Abana abanyamurenge bapfuye ku minsi 13 y'ukwezi kwa 8 mu 2004. Izi ni impunzi zari zivuye mu mujyi wa Uvira, n'ubundi
bikurikiranye cyangwa se zari zihunze ubushyamirane bwari buri hagati y'abasirikari b'abanyamurenge babaga muri FARDC n'abandi basirikari basanzwe bo muri FARDC. Ibi rero byatumye impunzi zari ziri mu mujyi wa Uvira zihunga, zambuka umupaka bakavimvira zihungira mu zambukira hariya zinyura ku mupaka bakavimvira zambukira mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Izi mpunzi rero zari zihari muri iyi nkambi yari transit, nizo zaje kuhahurira n'amagorwa, nizo zaje kuhahurira n'ubwicanyi busa na jenoside bwabakorewe, aho abagera ku 168 bahasize ubuzima bo mu bwoko bumwe. Reka tubabwire ko ahangaha mu nkambi ya Gatumba hari hahungiye amoko agera kuri 3 cyangwa se 4. hari abanyamurenge, hari abafurero ndetse n'ababembe n'abashibakeya, ariko rero ubwicanyi bukaba bwaraje bugenda bujonjora butandukanya abantu, bwica abanyamurenge bari bari mu nkambi bagera ku 160, babicisha amasasu, babicisha imihoro, abandi babatwikira mu mashitingi. Ku munsi w'ejo rero ku minsi 13 hakaba hateganyijwe ibikorwa byo kubunamira. Ibindi bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda bizabera ku Gisozi kuri hoteli ya Dove. Ahangaha rero hakaba ariho bisanzwe bibera n'ubundi mu mujyi wa Kigali. Muri Nairobi bikaba bizabera ahitwa Umoja, dore ko muri Christian Assembly Church. Ahangaha rero hakaba banafite n'umutumirwa ukomeye cyane, Pierre Lumumba, akaba ari we uzatanga ikiganiro, dore ko uyu muprofesa amenyera ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ibibazo bibera muri Afurika. Uyu mugabo rero akaba yitezwe kuzatanga ikiganiro gikomeye cyane hariya mu mujyi wa Nairobi. Mu gihugu cya Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bazibuka, muri Canada ndetse no muri Europe, tudasize na Australia. Aha hose hazagenda habera ibikorwa byo kwibuka izi nzirakarengane zahowe ubusa. Nubwo ibi byose bibaye, imyaka ibaye myinshi cyane igera kuri 21, aba banyamurenge biciwe mu maboko y'umuryango w'abibumbye. Reka tubabwire ko bari bafitwe na HCR. Kugeza kuri ubu nyine ababikoze nta n'umwe uragezwa imbere y'ubutabera. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko ku ruhande rwa Agathon Rwasa binyuze mu muvugizi wiwe wa FNL Parmehutu, iri ni ishyaka rero ryari hariya mu gihugu cy'u Burundi, ryahoze rirwana mu Burundi rishaka ubutegetsi. Abangaba rero izi ntagondwa akaba arizo zatangaje zihita zemeza ku maradiyo mpuzamahanga ko arizo zishe aba banyamurenge hariya muri Gatumba. Nyuma yaho Agathon Rwasa tigeze agezwa imbere y'ubutabera, haba umuryango w'abibumbye nta kintu wakoze, leta ya Kongo nta kintu yakoze kuba yavuganira abaturage babo. Leta y'u Burundi byabereyemo, ubwicanyi bwabereyemo, ariyo yari yakiriza impunzi, nta rubanza na rumwe yigeze ikora. Uyu Pasiteri Habimana wari umuvugizi wa FNL, reka tubabwire ko iyo amaze gupfa hakaba hasigaye Agathon Rwasa. Nyuma yo gukora ibi byose yaje kugororerwa, agirwa visi perezida wa mbere w'inteko nshinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi kubwa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza. Abanyamurenge bakomeje kwandika basaba ko uyu mugabo yafatwa akagezwa imbere y'ubutabera, ariko kugeza kuri ubu nyine akaba acidegembya. Reka twifurize iruhuko ridashira inzirakarengane z'abanyamurenge ariko zaguye hariya muri mujyi wa Gatumba, ariko dukomeza no gusaba amahanga ko yareba ikibazo kirimo kubera hariya muri Minembwe, dore ko abaturage bo muri Minembwe bari mu kaga gakomeye cyane. Kugeza kuri ubu nyine nta byo kurya bibageraho, imyunyu, amasukari, ibi byose rero nta nzira ituruka muri Uvira ishobora kubageraho ibijanye, dore ko leta ya Kongo yamaze gufunga inzira zose zerekeza mu Minembwe. Hamwe mu Minembwe hakaba hari impunzi, ibihumbi by'impunzi nyinshi cyane ziri hara muri Minembwe. Izi zose rero zikaba zibuze uko zigira, dore ko nta nzira n'imwe ibazanira haba ibikoresho bitandukanye ishobora kubageraho. Bakaba bari basanzwe bakoresha ikibuga cy'indege, kugeza kuri ubu nyine rero inzira yo mu kirere nayo ikaba idakunda. Abaturage rero bakaba bakomeje gutabaza, bakaba bakomeje gutaka, bavuga ko bari mu kaga gakomeye cyane. Reka ngusabe wowe utarakanda subscribe, kubyoroshye cyane kugira ngo amakuru yacu azajya kugereraho ku gihe. Murakoze cyane.